Sutra u 14 časova održat će se sednica Skupštine opštine Gradske opštine Mladenovac. Postavlja se pitanje zašto je to bitno i kakve to konkretno ima veze sa jednom temom tribine koja se tiče očuvanja kulturnog i nacionalnog identiteta, a u svetlu migrantske krize. Pa ima i tekako veze. Upravo ću vam objasniti zašto. Naime, jedna od glavnih tačaka, to je glavna tačka sutrašnje sednice Skupštine opštine Mladenovac, biće usvajanje takozvanog LAP-a, kako ga oni zovu. To je lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja migranata u Mladenovcu. Šta to tačno podrazumeva? To podrazumeva niz sijase tačaka kojima će se navodno poboljšati položaj migranata, a bez ikakve štete, tako oni kažu, za lokalno stanovništvo, počevši od nalaženja trajnih i privremenih smeštaja, pa unapređenja njihovog položaja kroz kulturnu socijalizaciju i na sve druge moguće načine. No, da bi stvarno shvatili šta se dešava u ovoj opštini Mladenovac, koja će očigledno uskoro postati novi prihvatni centar, to je prihvatni azil u Republici Srbiji, moramo da se vratimo nekoliko godina unazad. Kada je 2012. odlukom Vlade Republike Srbije rešeno da stara kasarna koja se nalazi u malom selu po imenu Mala Vabica, koja se nalazi podno Kosmeja, stara kasarna vojna koja je normalno ugašena iz prostog razloga što nam je vojska sve slabije i slabije i što nam se kasarne zatvaraju, doneta je odluka da ta kasarna pripade Komesarijatu za izbeglice i migraciju. Meštani koji su shvatili šta ovo znači, iako u to vreme nije još u jeku bila migrantska kriza, tek je nastala i tek je očekivalo da će da se pojača, meštani se od početka bune jer su izrazili nadu i imali su ideje da ova kasarna, kada već ne može da bude funkcionalna kao vojni objekat, posluži kao centar za lečenje dece, što je bila inicijativa meštana i Male Vabice, a i drugih građana Mladenovca. Međutim, meštani su se onda potom često okupljali i na koji način nisu hteli da dozvole da Komesarijat za izbeglice uđe u ovaj rejon i da zauzme kasarnu i da je pretvori u prihvatni centar, što je kasnije postala ideja. U tu svrhu obratili su se, Komesarijat za izbeglice se obratio Ministarstvu odbrane i tom prilikom doneta je jedna odluka koju imamo ovde, tačnije povratni dopis Ministarstva odbrane u kojoj je rečeno, citiram, Ministarstvo odbrane spremno je da u svakom trenutku kada se za to stvore uslovi uvede u posed novog korisnika vojnog kompleksa. Dakle, uvede u posed. Ono što je ključno u ovome, dakle, da je Ministarstvo odbrane, kao resorno ministarstvo za vojsku, bilo spremno da u slučaju potrebe upotrebi vojsku protiv sopstvenih građana, odnosno onih koji se ovome protive. To je urađeno, odnosno ovaj dopis je izglasan, odnosno donet 11. aprila 2013. godine i potpisao ga je čovek koji u to vreme bio ministar odbrane, a to je gospodin Aleksandar Vučić. Zato sam, dakle, izneo ovu značajnu priču, a uprkos tome, dakle, još nije došlo do pretvaranja ove vojne kasarne u prihvatni centar, ali to je ono što je neizbežno sama inicijativa čelnika, inače najsiromašnije opštine u Beogradu po statističkim podacima, koji planiraju da u skladu sa donošenjem lokalnog akcionog plana iz svojih sredstava učestvuju u rešavanju pitanja migranata. Postavlja se pitanje, a ako uzmemo u obzir tačku koju inače možete naći na samoj internet adresi Skupštine opštine Mladenovac, imate i samo obrazloženje odluke i obrazloženje, predsjednik opštine između ostalog ističe da nema nikakve bojazni da će se ti migranti zadržati na duži vremenski period iz prostog razloga što je njihova namera u 90% slučajeva da odu na zapad, te da niko od njih nije ni tražio azil. Postavlja se pitanje kakva je ovo, da kažem, klasična naprednjačka logika. Čovek kao da nikad nije čuo ili kao da nikad nisu čuli za nešto što se zove ilegalna imigracija. Ili nisu čuli za radikalni islamizam i za slične pojave. Dakle, kasarna se nalazi na površini od 17 hektara. Oni su rekli građanima, odnosno meštanima, da se ništa ne brinu zato što će tu biti smešteno najviše do 200 migranata. Pa sve i da je to istina, meštana tog sela ima toliko. Znači, vi ćete već prepoloviti demografsko, odnosno već ćete učiniti polovinu populacije strancima, migrantima, islamistima i drugim. A da ne govorim što očigledno njihove namere nisu tačne, s obzirom na činjenicu da 17 hektara određenog kompleksa može da primi daleko više od 200 ljudi, možda i do 2000. No, da se vratimo na to na koji način naša vlast, kako globalna, kako republička, tako i lokalna, pravda ovako ponašanje. Očigledno je da
ono što je izrekao ministar, predsjednik opštine i što će on sutra ponoviti na toj sednici, a što se nalazi u odluci o usvajanju lokalnog akcijnog plana, nije tačno. Kako znamo to? Pa evo pre mjesec dana, ako se ne varam, negde krajem septembra, ispravite me ako grešim, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Republici Srbiji, njegova ekscelencija gospodin Scott, je istakao da za većinu ovih migranata Srbija će uprkos njihovoj želji da im to ne bude krajnja destinacija, postati krajnja destinacija, a citiram kako je rekao, većina Afganistanaca, Pakistanaca i Iračana će postati Srbi. Dakle, još jednom po ko zna koji put američke ili briselske tehnokrate demantuju ono što naši kažu, što naša vlast kaže. Ako vam ova matica zvuči poznato, to je zbog toga što jeste. To se dešava nebrojeno puta i po drugim pitanjima. Dakle, naša vlast uverava nas da je nešto što moramo da uradimo, neće biti problem. Neće izazvati nikakve štetne posljedice po našu zemlju. I onda odmah stiže packa od briselskih tehnokrata koji to demantuju. Navešću vam niz primjera koji se tiču, recimo, uzmimo za primjer Kosovo i Metohiju. Koliko puta smo što od ove štetočinske vlasti, što od one prošle, slušali da su proces pridruženja Evropske unije i pregovori o statusu Kosova i Metohije dva nezavisna pitanja. Koliko puta? Sigurno i sami znate. Nebrojeno puta. A ipak svaki put je stizao demant od strane briselskih tehnokrata da to nije istina, počevši od uvijenih oblandi poput stavova da recimo da je to u pitanju samo da je uslov za pridruživanje Evropskoj uniji normalizacija odnosa između, kako kažu, Beograda i Prištine, do otvorenih stavova da se Republika Srbija mora da prizna nezavisnost Kosova i Metohije. Dakle, ovo je jedna matrica koja se non stop ponavlja iz koje vidimo da ono što nam naši vlastodržci pričaju naprosto nije istina. Pre izvesnog vremena, pre nekoliko meseci, Maja Gojković, danas poznata kao glavni klovan cirkusa u kojoj je naprednjačka banda pretvorila instituciju Narodne skupštine Republike Srbije, izjavila je da smeštaj migranata, njihova asimilacija, njihovo kretanje u školu, oko 700 njih je ove godine krenulo u školu, nije pitanje samo obaveza koje imamo prema Evropskoj uniji, nego je pitanje morala. Pa onda počela da priča o tome kako se tu ogleda širokogrudost srpskog duha i kako mi moramo pomoći drugima. Ako vam ova matrica također zvuči poznato, to je odgovor zato što opet jeste. Ako se setimo početaka, a verujem da se većina vas seća, oni koji se ne sećaju, verujem da znaju dosta o tome, da su čitali i slično, početaka ovog veka i perioda dosovske vlasti nakon takozvanih demokratskih promjena 5. oktobra 2000. godine. Tom prilikom otpočelo se sa jednim procesom koji u našoj zemlji i narodu dotle bio potpuno nepoznat, a to je proces takozvanog izručenja haških optuženika. U prvi mah, ako se sećate, taj proces je bio ne samo neustavan, nego i nezakonit i sprovođen je na osnovu uredbe tadašnje vlade Zorana Đinđića. Dakle, uredba koja uopšte nije imala nikakvu zakonsku ani ustavnu podlogu, a kasnije je donet zakon o saradnji sa Haškim tribunalom, da bi za vreme vlade Vojislava Koštunice promenjeni ustav bio, čime je tada zabrana izručenja naših državljana stranim državama ili stranim organizacijama bila ukinuta. Poenta je, tadašnji vlastodržci, dosovski vlastodržci, pravdali su ovu saradnju činjenicom da mi drugog izbora nemamo. Što verujem da je to donekle i bio njihov stav, kao recimo čuvenog pragmatiste koji je tad bio na čelu vlade i koji uvek to ponavljao takozvanim pragmatizmom. Ali imali ste priliku tada, u to vreme, da čitate po brojnim raznoraznim peščanicima, elektronskim novinama ili od strane mnogih iz nevladinog sektora, poput Nataše Kandić i Sonje Biserko, da to nije samo naša obaveza zato što moramo jer smo slabi, već da je to naša moralna obaveza da te monstrume koji su činili ratne zločine izručimo ruci pravde. Dakle, to je ta matrica koja vam zvuči poznato. Ali samo što sada nju ne govore nevladine organizacije koje više gotovo da ni nemaju takvu ulogu, niti su uopšte tako bitne. Nju sada govore današnji vlastodržci, kada je reč o migrantima, na primjer. Što samo pokazuje jednu stvar, a to je šta? Da je današnja vlast još gora nego one koja je prehodila. Dok je ona to pokušavala da prikrije, svoju štetočinsku antidržavnu delatnost moranjem, time što smo navodno slabi, što ne možemo drugačije, iako to ne stoji ni na unutrašnjem planu, a ni na spoljnopolitičkom i geopolitičkom, ova to pokušava da predstavi u jednom potpuno šizofrenom naprednjačkom načinu, kao nešto što je ne samo dobro zato što se tako mora, već to je dobro za nas da bi se poboljšali i da bi bili bolji kao ljudi. No postavlja se pitanje zašto u celom tom njihovom planu, njihovom programu govorimo o našoj vlasti,
Zašto se oni pomalo ne ugledaju na određene okolne zemlje sa čijom se saradnjom inače oni uveliko hvale? Evo uzmimo na primjer slučaj Mađarske. Ako se sećate, u više navrata Aleksandar Vučić se hvalio kako ima izuzetne odnose sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom i kako oni čak imaju slične poglede i slične gledanja na svet i uopšte na situaciju i u Evropi, a i u sopstvenim nacionalnim državama. Međutim, mi vidimo na osnovu postojećih primjera da to nije istina. Prvo, od kako je došao na vlast Viktor Orban i njegova vlada, oni su izbacili MMF iz zemlje. Nacionalizovali su banke, nisu dozvojile bankama da imaju ovoliku ulogu koliko sad imaju. Promenili su ustav i na kraju rešili su pitanje odnosno radili su mnogo više nego naši, pogotovo podizanjem zida na sprečavanju prolaska imigranata kroz njihovu teritoriju. Postavlja se pitanje, ukoliko se Aleksandar Vučić i njegovi pelotoni toliko diče prijateljskim odnosima sa bližnjim zemljama, zašto mi jedini moramo da budemo ti koji će se brinuti o sudbini migranata i svih drugih, a ne brinuti se o sudbini nas, našeg stanovništva, naših građana, građana Republike Srbije, pogotovo Srba, ali i svih drugih građana, koji danas, dok se sve ovo dešava, redovno po zakonu o izvršenju i obezbeđenju koje je donela Demokratska stranka, ali ga sad svesrdno sprovodi Srpska napredna stranka, bivaju izbacivani na ulicu, iseljeni, a dok se migrantima obećava da će im se i privremeno, a i trajno rešiti stambeni položaj. Postavlja se također pitanje zašto mi toliko hrlimo u ovu Evropsku uniju kad znamo vrlo dobro, osjetili smo na našem primjeru, ali ne na samom našem primjeru, da je u pitanju jedna totalitarna, transnacionalna tvorevina, tamnica naroda, a ne istinsko ujedinjenje Evrope i istinskih evropskih vrednosti. To, kažem, na našem primjeru smo videli ponajviše, zbog niza pretnji, ucena i sličnih mahinacija, ali mi vidimo i po primjeru drugih naroda. Naime, Evropska unija ne funkcioniše kao, recimo, Ujedinjene nacije, koje funkcionišu na bazi međusobnog povezivanja suverenih država koje postaju članice Ujedinjenih nacija ili nekih brojnih drugih univerzalnih i regionalnih organizacija. Ne. Evropska unija funkcioniše po principu transnacionalnosti. Šta to znači? To znači da se i po Maastrichtskim ugovorima, a i docnim dopunama, strane koje postaju, odnosno države koje postaju članice, odriču dela svog suvereniteta sve više i više. Tako što se na gornjem nivou taj suverenitet isisava iz tih nacionalnih država i one su, vremenom je predviđeno, postoje 3 stuba evropske ekonomske politike, znači zajednička spoljna i bezbednosna, zajednička ekonomska i zajednička vojna politika. Znači, vrlo je jasno da se na ovaj način oduzima suverenitet državama, a na donjem nivou sa tog srednjeg stuba se države razvlačuju tako što se njihova ovlašćenja postepeno prenose na regione. Dakle, postavlja se pitanje koji je nama interes da budemo u takvoj jednoj tamnici naroda koja se postepeno pred našim očima raspada, što vidimo i na primjeru Brexita, što vidimo i na primjeru nedavnog jačanja proteklih godina suverenističkih pokreta širom Evrope, i u Francuskoj, i u Portugaliji, i u drugim zemljama, i što vidimo na kraju na primjeru poslednjem velikog problema sa suverenizmom jedne države, Kraljevine Španije. Dakle, koji nam je cilj i zašto uopšte to radimo? Da li ćemo ponovo, kao što je bio slučaj sa komunizmom, poslednji uletati da se priklonimo jednom carstvu koje polako pada? Ja sam već ranije, kada sam navodio taj primjer jednog visokog oficira JNA, koga ovom prilikom nema razloga da im ilustrovaću samo kao primjer, koji je 1991. godine, dakle u vreme kada se sve već raspada, što se tiče komunizma, sve je gotovo, raspada nam se tadašnja država, on daje izjavu koji kaže komunizam je kao globalni poredak nezaustavljiv. Dakle, na tom nivou su ovi naši današnji vlastodržci, a ni oni pre nisu mnogo bolji. Na tom nivou, gde umjesto da se okrenemo novim perspektivama multipolarnog sveta koje jačaju iz dana u dan, mi vodimo jednu potpuno anahronu, potpuno anacionalnu politiku i idemo u prošlost, kako to oni obično vole da kažu. Ovo je zaista idenje u prošlost. I na kraju, naravno, postavlja se ključno pitanje koje je rešenje. Jedino rješenje koje možemo primetiti, a verujem i moje kolege će se složiti s tim, jeste rušenje na bilo koji način ovog sistema, ove takozvane elite. I pritom ne govorim samo o nekakvoj promeni vlasti ili o nekakvim, da kažem, opozicionim delovima koje spomenu vlasti, govorimo o jednom širem spektru, govorimo o promeni sistema vrednosti i o promeni sistema koje da sad omogućava ovakvo postupanje. Postupanje da nema sistema odgovornosti ni za šta.
da krivične prijave i sve drugi dokazi koji se tiču zloupotrebe službenih položaja, koji se tiču krađa, pljačkanja naroda i svega drugog završavaju u fujokama umjesto da budu procesuirani. Da se završi sa izdajom Kosova i Metohije. Da se završi sa iseljenjima i izbacivanjem ljudi iz ulice. Da se proces pregovora sa Prištinom izmesi Euleksa i vrati nazad na Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija gde nam rezolucija 1244 garantuje nepovredivost naših interesa. Sve ovo neće se rešiti prostom promjenom vlasti. Ono se može rešiti jedino promjenom celokupnog sistema. A zadatak te nove elite koja bude iznedrila novi sistem mora biti dvojak. Na prvom mjestu mora biti uspostavljanje tog sistema odgovornosti koji sam pominjao i odgovornost i kažnjavanje svih onih koji su učestvovali u štetočinskim i antidržavnim procesima u posljednjih 17 godina, a i ranije. I drugi, da konačno uradimo ono na što nas je veliki pisac Miloš Crnjanski savjetovao još pre skoro vek, ako se ne varam 1935. godine. A to je oličeno u njegove rečenici u jednom poznatom tekstu koji je tada pisao, koja glasi: pogledajmo jednom stvari sa čisto srpskog interesa. Hvala vam.